Honda CR-V, пробег оригинал, жылы 2000, объем 2, баасы келишим түрдө, телефон номери 0703 00 55 55, 0775 26 55 55. Honda HR-V, жылы 2000, коробка механика, объем 1.6, расход 7.8, баасы $4300, телефон номери 0707 88 61 19. Honda CR-V, жылы 2004, коробка автомат, расход 10-11, объем 2.4, баасы $7500, телефон номери 0501 02 22 34, 0771 02 22 34. Honda Odyssey Absolute, жылы 2003, объем 2.4, автомат коробка, пробег 156 000, телефон номери 0708 81 77 47, 0708 808 620. Mercedes S200, пробег 142 000, жылы 2001, коробка автомат, объем 2, расход 7-10. Бензин компрессор, баасы $4000, телефон номери 0771 15 44 71.
Mercedes-Benz 230E, жылы 92, коробка автомат. Объем 2.3. Баасы келишим түрдө. Каалоочулар болсо телефон номерине чалып байланышсаңыздар болот. 0777 37 02 07. Mercedes-Benz 140 Кабан, жылы 99, объем 5. Баасы $8000. Телефон номери 0505 07 70 28. Mercedes 124, жылы 93, коробка автомат. Объем 2.8. Баасы $3500. Телефон номери 0502 20 09 86. Mercedes-Benz 210, пробег оригинал, коробка автомат. Жылы 96, расход 12-15. Объем 3.2. Баасы $4800. Телефон номери 0703 22 69 21. Mercedes 210, пробег 180 000, жылы 96, коробка автомат, объем 3.2. Баасы $4500. Телефон номери 0550 45 71 88. Mercedes-Benz 210, жылы 96, коробка автомат. Объем 3.2. Баасы $3500. Телефон номери 0708 708 184. Audi A6 Avant 97-жылы чыккан экен, объем 2.6. Баасы $3800. Телефонуна байланышсаңыздар болот. 0700 09 84 84.
Audi S4 чыккан жылы 91-жылы чыккан экен, объем 2.3, 140 миң сом, расход 8.10. Телефон номери 703 96 42 72. Audi A3, пробег 97 миң, жылы 2013 жылы чыккан экен, автомат коробка. Объем 1.4, расход 6.7. Баасы $11.000. Телефон номерине чалып байланышсаңыздар болот. 0706 41 31 68. BMW X5, жылы 2000, коробка автомат. Объем 4.4. Баасы келишим түрдө. Телефон номери 0502 70 44 44. BMW X5, жылы 2004, объем 3. Расход 12-16. Баасы $6800. Телефон номери 0708 28 82 89. На бул жерде BMW турат, пробег оригинал, жылы 2002 жылы чыгыптыр, автомат коробка, объем 3, расход 10-16, баасы $4700, телефон номери 0709 86 57 57. BMW X5, жылы 2002, объем 4.4, расход 13-15. Баасы $6200, сом менен 430 миң сом. Телефон номери 0703 38 36 58. BMW E30, жылы 90, пробег оригинал, коробка механика, объем 1.8, расход 8-10, баасы 180 миң сом.
Passat B3 срочно сатылып жатыр, 115 миң сом. Пробег оригинал, 91-жылы чыккан экен. Расход 7-9 литр 100-нө. Телефон номери 502 11 91 29. Лекция 1, пробег оригинал, 2007-жылы чыккан экен. Коробка механика, объем 1.5, расход 6-7. Телефон номер 0550 58 81 99. Volkswagen Passat тройка B3 1989 жылкы механика, объем 1.8, инжектор, шаар ичинде бензинди 10 литрге чейин жеш мүмкүн, трассада болсом 7-8. Сатылыш баасы 130 миң деп сурап атабыз, базарсына ошого карап койдук. Номерлер керектүү боло турган чала тургандар болсоңуздар 0702 58 96 69. Subaru Outback, баасы $8600, коробка механика. Телефон номери 0557 01 01 84 0772 35 59 69. Subaru Legacy, жылы 2009, пробег оригинал, расход 10-13. Баасы $4300, телефон номери 0555 02 09 02. Subaru Outback срочно сатылып жатыр. Пробег 165 миң, жылы 2004. Коробка автомат, объем 3, расход 10-14. Баасы келишим түрдө, телефон номери 0501 00 88 77.
Subaru Forester жылы 2009, объем 2.5. Баасы $9300, телефон номери 0555 25 26 26.